paling minimal banget ada sholat berapa? 11. Ya, itu minimal. Nah, kalau kita mau ngikutin satu hari 100 berarti 20. Kagak susah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai 20. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Boleh. Allahumma sholli alaihi nuril anwar wa syiril asrar wa diriyakil akhyar wa miftahil babil yashan sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar adadan na'mil wa boleh. Allah